wowe ushaka kugura ibintu bijanye na electronics cyangwa se ushaka kurangura, egera ba Senior Phone Point mu town ya Kisoro bugufi na Mayor's Garden uruhande rwo ku office za MTN kwa Pateri. Dore Senior Phone n'uwo nguwo azaba hari kukwakira, agufiteyo n'abakozi batanga customer care. Ushaka charger original, memory cards, flash, TV, amabarabe y'amashanyarazi, amatara y'izuba, buri kimwe cyose kirahari. Solar panels, batteries original, chargers, flash disks, amanda, isimu zibika zose, smartphones, na za simu zo bari kwita Call Me. Ni Senior Phone Point mu town ya Kisoro. Nje ndakubwiye igerereyo we kugira ngo ndi kukubesha. Dore ko abacuruzi ba Kisoro bose baranguraga kwa Senior Phone Point. Ndi kukubwira ngo ubayo hageze ukamubura, uzahamagara inamba ya 0774 23 71 Senior Phone Point nico gisubizo. Mazina Karame Bayo hano ngwino ngutume. None andagenda ujya kuguraho ibitabo n'amavuta, izisigaye ugureho agasokozo ko gusokoza ku musatsi gwanjye. Ubanguke ndabanguke ubanguke. Karaga kobgara ubwo mama yampaye sente nenda kukajana out wagaha 5 kweri twatandika gukundana. Sawa amakuru uri kujaye hano haruguru nanjare aho bari bandumye ndabito 5 zagure makandazi nango gasore turabonana ndi kugaruka. Yantumye n'agasokozo nizo nahaye wa mukobwa. Kweri ndamukira ntaranyicara umukobwa nazimuhaye utera. Surprise! Mama ndabizanye. Mvuye. Wowe sinagutumyemo n'agasokozora. Kamwe nagutumyemo n'agasokozo. Ibi bitabuguzi bya zingahe? Agasokozo kari he? Bitabuguzi bya zingahe? Ndi kubaza nde? So ndi kubaza. Kuvuga uruzungu ndi kuvuga urufundira. Baranzi wayishize he? Baranzi yasigaye hano wayishize. Wayishize hehe? Uwe Innocent Vayon wahoze waje ryari ko ntagusanze mu nzu? Ishiringiza nahaye nyoko ngo abagura ibitabo yazibahaye. Nubwo musatsi gwa rugo ko gushesha yazimpaye nabiguze.
Subira mu nzu, genda subira mu nzu. Ariko ibyo bitabo manzu binyereke. Bizane hano ndebe. Reba ngibi. Siko zari zibitabo kandi amavuta go mwaguze agiye. Mu byo nabatumye harimo amavuta. Ubwo twisigagaho gari gashize. So ibi bitabo mugende mubigabane, urebe ngo Janet abonye igitabo kimwe, ibi bibiri bitoya ni bya Princess, ni ibitabo bitanu byose hamwe, si bitanu. Ibi bitabo urebe ngo iki ni cya Janet, then iki ngiki ugereze Jennifer, iki ngiki kibica Prite, iki gihe Boy, nawe iki ngiki kibicawe. Then ibi ngibi ni bya Princess nabyo. Amakaramu go murayafite? Si muyafite? Tugenda subira mu nzu. We wahoze mu nzu nangwa niho uri gutaha? Nahoze mu nzu. Nako Innocent urimo? Nari ndi mu nzu. Manzi nzana amazi go kunywa. Urutoki narwo n'urwo gukorera, kureba rumajiye kuba nabi narwo. Ba Innocent bariye? Ari hariya hirya. Reba muzagire mwe murafashanya ko hariya hirya ku mbuga gupfura utwatsi. Barebe. Nze twaje kubikoraho nuko isaha zagiye. Ibitabo byawe wabibonye? Nibyo ni nabona. Ko nabiguze byose Innocent ko yabiguze. Reba Innocent mu bigabane buri muntu ashikireho kimwe kimwe. Niko nagize mu bigabane. Kanze murebe ubwo hari n'ibirabyo mbonye mu nzu. Tugenda muje kuba murafashanya ko hariya hirya. Ariko mubarira isaha muze muteke. Ego. Ndabasabye mukore subscribe kandi niba byagushimishije ushiramo comment ahangaha, ushatse kunyunganira nabwo ushatse kumpa ubufasha bwawe, dore numero yanjye ngiyi hano, ahandi mukomeze kunkurikirana Benjamin TV. Mwakoze cyane.